Sanibonani ekuseni nilalele umsakazo Music Gavins FM Channel 33 noBompele umkenenezo womphefumulo. Hawu la sithi khona izwi laba ngumuntu. Siyanibingelela ekuseni egameni eliphakeme, igama elaba idea kaNkulunkulu efuna ukuyiletha emhlabeni, ukuthi uma sikulo leli gama sibe namandla ukwenza konke. Igama elinguJesu elisho ukuthi umsindisi. Yes. Siyabonga kakhulu ekuseni kumhla ka-20 January 2026. Isikhathi 7 today. uNkulunkulu usiphile futhi lolu suku, kuwumusa, kuwuthando olumangalisayo uNkulunkulu alivezayo njalo uma sibona ilanga liphuma, ngoba liyasitshela ukuthi uNkulunkulu usanecebo ngeimpilo zethu and kukhulu ekusafanele sikwenze okuhle ukuveza inkazimulo yakhe. So siyabonga ekuseni, but niyaphila nonke emhlabeni wonke, abantu bayaphila, America, Asia, Europe, Africa. Sikhuluma ngalama continents ngoba siyazi ukuthi lo msakazo uhamba ufike yonke amakhona umhlaba. Wonke umuntu nje oyisidalwa sikaNkulunkulu ngiyazi ukuthi uyawuzwa lo mkenenezo umphefumulo. Siyabonga kakhulu ama-conversations ethu ayasikhulisa and siyabuzwa nobufakazi. Abantu they are hearing ukuthi ngampela uNkulunkulu wasazi engakasidali, saba i-idea yakhe and was designer and was a creator, because uNkulunkulu izinto zenza ziqede and then bese yayiqala futhi eseyiqala nabantu. So siyakubuka lokho, iyona into esiyibukayo nje even ezwini. We are trying ukuthi trace science uNkulunkulu asebenza ngayo regarding i-calling yomuntu, regarding abantu abaphathiswe izinto ezinkulu. Siyazi ukuthi siphethe izwi laphakade, izwi lokukhanya kithi. So linendlela ethize okufanele ukwazi ukuthi understand, noma ufanele uNkulunkulu akusize wambuleleke izwi, ngoba sishilo sathi izwi liphethe yonke into. Sometimes ezinye izinto zakhona azikho comfortable because they bring ubuhlungu obuthize enyameni, kodwa hayi ukuthi zisuke zizokubulala, kodwa zisuke zizokunika amandla, zizozambula, nokuthi uNkulunkulu ufuna ukuzambula kithi, ukuthi ungakithi futhi uphakathi kithi. And akekho umuntu ongabulala uNkulunkulu, asikho isidalwa esingabulala uNkulunkulu. So izwi laNkulunkulu linjalo, alifi, lihlale liqhubeka njalo. So siyayibona impilo kaJoseph, besikhuluma ngayo nje nantambama, ukuthi kwenzakalani, and sesizoyiqeda ngoba nje bengifuna ukuthi si-highlight ama beginnings and all these people esifunda ngabo, so that sizokwazi ukuthi siyibuke nathi ukuthi impilo zethu zikephi. Khona abantu masijuba sikhuluma balahlekelwa izimali manje, ibhizinisi ayisebenzi, but ba-faithful uNkulunkulu. So ngiyazi ukuthi siseyikhathini engafani, khona abajabulayo and ba-excited, so kodwa konke lokhu fanele sikwazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi and wakwazi before even akudale. Uyayazi future yakho, uyayazi past yakho, uyayazi present yakho. So
So it's very important to understand that. Yes, Lalele Music Gavins FM, Channel 33, Nobumpele, umukenenezo womphefumulo. Siyabonga kakhulu ukuthi ngeke size sisiduke endleleni and sizo understand noma ama trials enzima kangakanani kodwa sokwazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi and uzokwenza sure ukuthi izwi lakhe uyaligcwalisa lokho akuthembise kona for sure uma kuvele kuye kuzoba njalo uma kuvela kuye nje siyayibuka lempilo kaJoseph and neAbraham uhambo labo and sibuke uJoseph now ezambula kubafowabo kade kade bemzondela amaphupho actually nje ukumbulala kwabo ukufuna ukumbulala kwabo kwawukuthi nje bafuna ukubona ukuthi lamaphupho akhe azofezeka yini uyayizwa lento I think zake sayikhuluma ukuthi lama trials avelayo nenzondo eqhamukayo endleleni isuke izotesta ukuthi ngabe lento iyaphila yini. Oh my God. So into esifanele siyazi le ukuthi the trials and ama tensions asuke ezochecka ukuthi lento iyaphila. So sibuka ke manje ukuthi bawofakazi ukuthi lento eyiphupha yilomfana yayinamandla futhi ayifanga ayikwazanga ukufa. Buka manje sekuyiyo lento ebanika ukudla, sekuyiyo lento ebanika indawo yokuthi bakwazi ukuhlala benethezeke bafuye baluse inkomo endaweni yaseGibhithe ngenxa yaleli phupho ababethi bayalibulala. So kuyinto efanele siyazi ukuthi lezi zinto zizofika kodwa fanele sazi ukuthi iphupho likaNkulunkulu ngeke life and lizofezeka. And remember ukuthi kunesithembiso la esashiwo kuAbraham ukuthi because remember ukuthi eKhanani befike eKhanani ekuyizwe lesithembiso uqale uAbraham ahlala khona bebehlala khona njengezakhamuzi nje not ukuthi babuse kulo. So yonke lento yenzeka but uNkulunkulu wayethembisile ukuthi bazo rule the whole country yaseKhanani and iyona sithembiso uNkulunkulu ayesishilo. So konke lokho kwenzakalayo sekufanele baye eGibhithe. It's part of a preparation for lesikhathi esasizofika se-promised land okuyisisimemezelayo even kule season ukuthi ngathi sekuleyo season la uNkulunkulu esinika umhlaba esinika indawo esobusa kuyo indawo la amandla akhe azobonakala abonakale emhlabeni wonke. So sesifike lapho umuntu ezobusa ekulungeni abuse kwi-holy place. Kubalekele ukutrace lezi zinto ukuthi zihamba kanjani. Now siyazi ukuthi ke kwi-Egypt baya for preparation noku-understand ama-dynamics of life ngoba siyazi ukuthi izwi laNkulunkulu linama-dynamics nama-phases ahlukene. So fanele wazi ukuthi ukuyiphi phase and iyona umkhuleko wethu mawukhuleka ufanele ukhuleke ucela uNkulunkulu ukuthi akwambulele iphase okuyo ukuze ungakhesi uqalekise izinto ezizokwenza ube mkhulu emhlabeni ezizokwenza ukuthi ube intaba ezizokwenza ukuthi abantu baphile ngawe. So ungayizixoshi lezo zinto ngenxa ukuthi awu understand ukuthi kwenzakalani. So now kulesikhathi nje nilalela Music Gavins FM Channel 33 nobompele umkenenezo umphefumulo la sithi khona izwi laba ngumuntu kwavela umuntu ezwini okungukuthi nathi kufanele ukuthi leli izwi elifakwe kithi
kuvele thina kuvela umuntu sibone izwi lihamba emhlabeni. Hey, oh my God, kuwumkhuleko wethu. And so sikhuluma khona ukuthi ke Egypt kwaba indawo ye-preparation, and uNkulunkulu elungisela futhi abantwana baka-Israyeli eKhanani ukuthi bafike with power, bafike with understanding, bafike ngokwazi amandla. So sihambile ke sayihamba nale ndaba, kwafika la even ubaba kaJoseph, uJoseph uJacob, uJakobe ngesintu, esefike sethi efike eminyakeni yakhe sethi hayi cha sengizohamba manje, ngiyabona ukuthi liyashona ilanga, but ngicela ukuthi mangishona ningangingcwabeli la eGibhithe, ngoba wayeqonda uyayazi isithembiso sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akashongo ukuthi bophelela eGibhithe. So in as much as babenethezekile, but wayesazi isiprofethi ukuthi ubaba wakhe kwakhulunywa kuyena ukuthi bayogqilazela for 400 years kodwa ngeke baphelele la. So i-structure se-thinking yakhe kwakufanele sibe eKhanani. Ngisho kanjalo ngithi amathambo omuntu ayi-structure mental structure somuntu. It gives form to izinto. So the reason why uJakobe engafuni ukuthi amathambo akhe angcwatshwe eGibhithe is because one, ikhona ukuthi promise, they were not promised ukuthi bafele eGibhithe, and there was no, so izinto uNkulunkulu angayishongo kuwena ngeke zize zenzeke, and no matter what ngeke zize zenzeke. Mfane sikwazi lokho, but uNkulunkulu okwenza lokhu akushilo ezweni. He honors his word, and ukhona la ukuthi khona uNkulunkulu ufunga ngezwi lakhe, wabeka izwi lakhe langaphezulu kwakhe. So akushilo kuwena ikona okuzokwenzeka, angakushongo ngeke kuze kwenzeke. So noJakobe kwaphoqa ukuthi amathambo abo angangcwatshelwa eGibhithe. uJoseph wathatha nabafowabo bayomngcwabela eGibhithe kwindawo eyayivele prepared for ukungcwatshwa kwesizwe sabo uAbraham ayithengile. And okusho ukuthi futhi one ithambo lisho i-continuation, lisho ukuthi ukuqhubeka kwento. So wayengafuni ukuthi into zaNkulunkulu ezikhulunyiwe kubo ziqhubeke endaweni engesiyo. Ingakho sithi uNkulunkulu usibuyisele endaweni la athe asibe kuyo, la ethi asikhumule khona icathulo zethu, ngoba indawo esimi kuyingcwele. Ileyo ndawo, indawo ekuthiwa it's a promised land, indawo eyokuphila, indawo la sizo multiplier singenankinga, siveze ubukhona bukaNkulunkulu. Yes, so siyabonga ukuthi ngampela bakwazi ukuyi-honorisha i-request kaJakobe. Then bayithatha ke amathambo, and into eyathusa ke, remember besikhuluma ngabafowabo ukuthi base besaba ukuthi uJoseph yazi uzobajikela ngenxa ukuthi bamenza into embi. So enhlizweni zabo kwakungadlulile ukuthi befuna ukubulala icebo. So but uJoseph waphinde washo wathi ningesabi, ningesabi. I think Genesis chapter 50 verse 19 uthi uJoseph wayesethi kubo, ningesabi, kanti ngisesikhundleni sikaNkulunkulu na? Yebo, nina nangisongezela okubi, kepha uNkulunkulu wakuceba kwaba kuhle ukuba akwenze kube njenganamuhla, asindisa abantu abaningi. You understand ukuthi kwafika la bevuma khona ukuthi cha sakwenza okubi, siyaxolisa. Ubaba wasitshela ukuthi asoxolisa. uJoseph wasethi angiyena uNkulunkulu mina, because wayeyazi uJoseph ukuthi konke uNkulunkulu waye behind kona. Usethi uNkulunkulu nanenza okubi kumina, kodwa uNkulunkulu wakushintsha kwaba okuhle, buka ukuze asindise abantu abaningi. Remember ukuthi
uJoseph phela leli cebo alisindisanga kuphela uIsrael or uJakobe but lasindisa even abantu baseGibhithe, inqwaba yabantu okufanele ngababulawa indlala kodwa ngenxa yecebo likaNkulunkulu. Okusho ukuthi lento iphethe uNkulunkulu akunike yona izosindisa abantu abaningi, izorescue ama-generations. Ungagive up. Ilokho esokusho namhlanje ukuthi uverse 19 ukuthi uNkulunkulu behind all this and uwazi ukuthi unecebo elikhulu. Baningi abantu abazosinda ngenxa yaleli zwi. Kunabantu abazokwazi ukufumana ama-gifts abo nama-talents abo ngenxa yezwi elifakwe kuwe. Wena ulipractice ulenza liba isibani, abantu bayaqala ukuthi bazibheke kubona, bafumane idlelo kubo uNkulunkulu alakhile. So kuyisibusiso ukuthi umuntu aphesiwe izwi kaNkulunkulu, aphesiwe ivoice kaNkulunkulu ezwini, so that engeke abe ney'nkinga zokuthi aphile impilo engena meaning, ave kubuhlungu ukuphila impilo engena meaning ungazi ukuthi uphilelani. So asifuni-ke ukuthi abantu babe kuleyo stage kulesikhathi esinje, ngoba lesikhathi esikuso sesifuna abantu abazaziyo, abaziyo ukuthi uNkulunkulu baphathisene. Yes, bekuyilokho for this morning drive kumhla 26 kaJanuwari, ukuthi nje uNkulunkulu wakushintsha ababehlose ukuthi bakwenze ukubi kuwe, uNkulunkulu wakwenza kwakuhle. So uNkulunkulu ke sifuna sazi ukuthi yena Nkosi yami, uNkulunkulu uphila ahead of us. So uma ekhuluma ngento usuke seyenzile yena. Abafowabo babekwenza bona beyitsho ukuthi benza manje, kanti uNkulunkulu kade ayilungisa lento yabo. So uNkulunkulu is always ahead of us. Fanele sazi ukuthi akathuswa izinto ezenzela kuwe. So stop ukuba worried, stop ukucomplaina. Be grateful for everything, in everything, because God is faithful to keep his word. Uthi izwi lakhe kungashabalala konke kodwa izwi lakhe ngeke libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. So that's what we are pushing, ukuthi izwi laNkulunkulu lizohlala lwenza umsebenzi. It doesn't matter ukuthi kubuke kanjani isimo. Yes, lalela music Gavins FM channel 23 noBombele umkenenezo umphefumulo. Sithi nje bengithi sokhuluma ngoMose but ngenxa yesikhathi asibambe lapho ukuthi konke okuhlosiwe ngawe okubi uNkulunkulu uyakushintsha kube ngokuhle, because uyalazi iphupho alifake kuwena and uyasazi isikhathi salo. But ke sazi ukuthi impilo inama phases and understand ama-phase prophecy and know ukuthi uNkulunkulu utheni kuwe. It's very important ngoba yona nto hamba ngayo empilweni ukuthi uNkulunkulu utheni. Doesn't matter ukuthi sometimes kuna abantu abake babuse kube mnandi kanti bakwi foreign land. Fanele ube aware ukuthi you are in a foreign land, and so be alert and know ukuthi angizophelela la ngoba isithembiso sikaNkulunkulu singikhomba kwi-promised land, singikhomba ezweni la engizobusa khona, so it's very important to understand that ukuthi we sometimes ku-stage yokusona kungenzeka ukuthi ubone izinto zenzeka zibe zinhle kanti you are not in your land, so it's very important to understand that. We will speak about these things, very tricky. Sometimes esiluza khona i-thinking pattern yethu ngenxa yokuthi sesirelaxile sitshela ukuthi izinto seyiphelele la. So uNkulunkulu anibusise anigcine
Sizobonana ntambama kwi-afternoon drive. uNkulunkulu abe nani, anisibekele ukukhanya kwakhe kuhlale kuphe kwenu, adirecthe iy'tebhu zenu, ahambe nani, nibe ukukhanya la nikhona, nibe uthando la nikhona, nibe ukuphila la nikhona, nibe abantu ababa ama-solutions kuma-environments and konke la enikuthintayo. uNkulunkulu uthi kubusisiwe. So God bless you. Sizonibona in the afternoon drive. God bless you. Thank you.